ka Penang Umyong Cricket Association harangkat kecing trilang baka Dorbashnong haka laipo trek Kuala Lumpur aja Rio kala punkut no ikelimpung ilekai cricket kebelatip ke first 2020 Interdong League 2026 hamadan dom maulum Penang Umyong Mairang haka ni kesengi kecing ilekai final kalong hapren kadong lumyo persya ikadong bir haka balawan ban sakhilang ikani final du sordar kisnong Penang Umyong uba Bernards Imyong kum kongsan Nalor kongsan lai dan lang du coach ke cricket Meghalaya uba bahak kupar melim ngap presiden ke association uba bandab langs iem kinongkit kam shnong kinongkit kam ke association lambat kiwi pat kibal shakhot ngobha haba phai shi kicing le kai final kadong lumyo kala long ke baklan bor bukala laban tir hadu sis pasan penyoran kadba kadong bir kala persyang ban be e ketika thong hendri kala laban tir tang sap khondai ron da kicing haplut baro ki weekend Kumsi benda pan aiman siam ikini kenhuan ka association kala yoban sami khusnam hak ba dong lumyo balalong kala adu kani ka lempung kala yoban khori ka song pisa ka khatsan hajar tengka rengkat ka trofi kat ba dong berpat kala khori ka sunam pisa ka balong 10,000 tengka harengkat ka trofi Ngai iba hak ni ka jilekai ka paningkong ru ngai iba ki kena ka jungi ki donya ki sap ki donya ki jingtibet ha ka jilekai kalau ngai ke ba itanat ba sutunat punya pulut puar hai bede ba ka jilekai cricket balai kalau ba ka upur ru panangan mesin ya pi kom ki players Iru ba kinon ki players pelar rangba baru ya simentalang kini kalau kecing mesin na kebeta kini ki samla kebetang klik islam ba kini ya wat sekemat na kebeta ban jilekai yang jilekai hari India hi ka jilekai cricket kalau longkum kanyam mo baro ya klebi itu jaga cricket sorkaru kepulut sibun ba ke bisa na kaptaka cricket kini ki players kiba lasajit mo lakalong ha ka district ni ka state barapo ka national level le kumot kila ya kamai pisa kiba bitu itau shu tingi kwa ba ki khna jungi ru ni dei ban yo ai ni kalat yo ai ni kabu ba gin yakiulam tumba kiulam kiwi te tiga ba kosa dai kalong ha ka no ka jilakai ka don kam war ya ka discipline kadon kam berbuar ya kecing Triston, kadon kam berbuar ya kecing doyap, bang jile bah ya kam kebab latmu. Ni kadon ki players sungi pala kamrang ba beli mo, sekaya mo lah kami ya herta ya sengat ting mani mare lah kami sitong. Tendai kami siap pada ni iba di don yang kami siap keba cinrang nak taban ya lekai bah. Di nomor kedau di German ba malagasnam ni sa pulong yang ini ka interdom cricket kena bingla ban sai sibur ba ki players na ka ni gasnom pendang yang kejui nganget ba hapo ka dipnya jong ni ka asociation kena la chu ban kring ya ki samla jungi ba kin one seki training ku kin dan ki kin training ban chai kai hang bade ba kin ji la kai tang don bon lese ki samla jungi ki bam pat sebutuna yang ji la kai tadi kimpat sombang, tadi kimpat tertib bah, ya ki rule ki an baro. Dia buat agak jongaru hagi por ba menisma, abang dia pay TV, taslami cricket telah kenal, lalu
nomor ba ngam itu mo ngam itu ita gitu betelang batnya pada kibede gitkar dalam lawan kriket bila India buat Pakistan lele kiura ada radio profes tapi susah mo katu dilong interest ki nomor ba balik kitip ki sutu kinang itu dileka kiura ada radio sampai betanya ka komentari kata gila biang dah hangi buat dapat yo bom itu kuat ban itu kibat nang pada tamu ngap lu kila sutunan gila enjoy ya ke cileka tengah kita berkeruang pada penemiang cricket association karena kiu seperang karena lah aruban organizer kiwi di program kebelau mentah dan hakis benar belada bro dan sudah pihak juga cileka cricket antara pom dan sister bakal lolong ke ike ba kawajak ba mentaru karena ke interdong cricket ba oleh mentaru ngai ba kalau kawajak blake ku doi paro ki players ba pinang ya kiu seperang hak di cileka ba ni pelut por ba nang berapa ni kilometer yali hak cileka sport dia kiar yaki kam jaban mo ni kiar kam pelut por jadi serta ki pamuntai ye dan ni pelut por nang ta cileka kenapa yoro yang kamat kukot bekia dan yoro yang kecil tu ben kumno bikinang manileka ba Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya